Yeah, guys, sanibona. So lena i-vlog yami yokuqala as niyabona ngiqale e-gym lana. I was on my way back to rest kahle kahle bese ngikhathele. Hayi invaza besiyisebentile lana. Yo. Yes, yabo i-gym ya yesterday. Hayi. Kumele ngithini yesterday or today? Whatever guys, you get it. Yeah, niyabona lana ngibhizi ngiyarenta la ngibhizi ngikhuluma i-nonsense, ngikhuluma i-English. Yo guys, and why ningangiki warning ukuthi i-gym difficult kangaka? But anyway, asikho lapho siyahamba siya-rest lana. And then sesibuyile rest like mve nje ama-clips ami ayabheda kahle kahle isikhathi ashiyana kakhulu so ngeke nibone ukuthi bengindani la kulongeleli lana. So yeah, lana kahle kahle bese ngiphuma sekungizambama ngabo-10 ngiya kuyofunza nemngane wami lapha i-multipurpose yabona ngihlale o-10 lana naleli sayini ngihamba la endleleni kubambe kuthambile nje yo cishe ngathamba kuyabanza nekubanza nje futhi nje kufuna ngathi ungaba nemfadi guys la yo. Yeah, anyway, siqalile siyafunza neBrian lana manje. Yeah, hey, i-content ayingeni sicakekile. Yes guys, mina nje hadi vele nje buka naye lo mchita ngifunza naye la ubhizi ngefoni. Sifunza njani mara ubhizi ngefoni? Hayi ngathi ngidakunika ligama babi. Hayi ngeke. Busy book. Hayi nani. Hey lo mjita lo. Ngithembe yena mina phela ngisho la kithi nguye lesicwayi. Nguye lesicwayi la kithi. So mina ngathi ukuthi nguye la sifundzisako so manje mase kabhizi ngefoni. Hayi buka nje ngifrustrated kanjani nami ngicakekile lana manje sesitawuchube kanjani mshita busy ngefoni nang hayi nani mara sitawuthini guys anyway yeah sicedzile lana ngibeka umkhapha yayibona ivideo yami ibheda njani guys ngicela ningacomplain shem ngithengele ifoni so ngiyanitshela ngithengele ifoni kuze ngitokhona kushaya amavideo la right yabo kona nami ngisheshe ngiyacomplain manje ivideo yami ekucala lena. Hayi nani buke kuyakhatha nje anyway siyahamba lana siya e-rest siyabuyela and guys ngikhathele ngalana kufuna ngivuke namuhla ngo-4 kufuna ngivuke namuhla ngo-7 ngiyongena e-gym again buka ivideo yami fast forward kanjani yes hayi guys mina ngicela ningiside shem ngicela ningiside ngithenge ifoni ayikho lento leyo inje le buku yo mara jealous down guys i-race yami yinhle just ukuthi namaroom mancane sihlala kumaroom emechiso yes yo mina vele ngiyakhala buka nje la phakathi buka guys sorry like bengingakagcimi ngilele emini yeah so ngifikile la I'm packing back my things niyabona packing back my things guys ngicela imali yokugunda shem vele mina like ngicela imali kakhulu ngicela imali yokugunda ngicela imali yefoni ngicela imali yani ye-laptop niyibonile lento lengiyikhipha lapha akusiyi laptop yeloya leya i-laptop angathi nokuthi yani i-laptop yokudlala ama-game leya buka nje ama-cable ami yo guys hayi ngeke ngicela ningithengele neti impahla shem hayi mina vele nje ngidzinga lokuningi kahle guys donate shem hayi ngeke nangibhizi nje ngiphokukhipha la mabhuku lawa ngize ngikhumbula ka-grade 12 ngosi yami ka-grade 12 impilo beyilula ka-grade 12 phela ka-grade 12 bengihlala ngiphasa ka-grade ngi-star student ngiyakutshela wena bothishela bebathembe mina laphaya manje mazothi Free State ayidlali wena Free State ayidlali yes la kuyafeyilwa la lana 50% siyajabula masiphasile ngawo 50% nje i-target every day for everyone ngabuta noma bengisiphi student. So guys yeah lana ngiplaga ama-bags ami back ngiyabona nje naloko charge kwe-laptop ubhizi kucangene la kuyanginyanyisa angathi nje ukuthi ngente njani ngakho yabona ngicakekile la hayi sitawuthini guys asina choice kufuna-ke ngicedze sengiyaphuma lana guys ngifike vele ngiphethwe emchamo bengithi ngeke ngichame lapha lesi stadisha khona ngibonile lapha ephasi ngcolile lapha ngishanyela kuphela nje hayi guys mina vele hayi ngathi sengiyadizonda anyway ngiyakuyochama laphana guys i-corridor yami yitse like ngifuna ngihambe nje indlela but ke sengilwela lokuthi angifuni ukugeza ukuchama kusebenzisa lama-toilet ama-first years ngala but ningawari ngeke nginikhombise indiyami hey guys ngiyanathi nini hayi ngithanda kubona thi man so la ngigeza tandla like gezani tandla guys after ngiceda kuchama gezani tandla
gezani, kubalulekile even noma ungatichameli tandla as long as ubuye etoilet geza tandla. Yo, hawu hey nine ngiyabuya-ke la erumini lana mina sengidolala manje ngikhathele. Namanje ivoice yami ayindi nje, but guys kusatophuma amavidiyo la right, ngicela ningisaphothe shem, so bye bye.